sad budu ovaj normalni budu. Stiži, ljubej, keš! Prva runda. Keš! Ti! Keš! Sad na njega, ruši ga. Ti! Keš! Radi na njega, što šta napred? Ti! Na njega, Keš! Ti! Keš! Ti! Kraj prve runde, molimo sudije proglase pobednika u prvoj rundi sudije. Prva runda plavi ugao. Za meč posle ovoga neka se pripremi Bogdan Aleksandar crveni ugao i Pavliček Ištvan plavi ugao. Nije dobio, ne radi se. Idemo crveni ugao takmičar. Druga runda. Ti! Keš! Ti! Keš! Ti! Keš! Keš! Ti! Keš! radi direktno. Ti! Keš! Ti! Kraj druge runde. Sudije molim da proglase pobednika u drugoj rundi. Sudije. I druga runda je pravi ugao. Pobednik u ovom meču je Sabo Kenji. Naredni meč Bogdan Aleksandar crveni ugao i Pavliček Ištvan plavi ugao. Meč posle ovoga neka se pripreme Gulićević Branko crveni ugao i Kimpanu Stefan plavi ugao.